There's only one corner, Bradley. Follow Bro Time jika anda mahukan more Liverpool and football news. What a win. Pagi tadi Liverpool menang 1-0 menentang Real Madrid. Aku pelik juga. Masa aku buat watch along pagi tadi, ada tim seri ni. Tengok sekali watch along tu. Thank you lah. Tapi setahu aku diorang tak main Europe. Aku rasa dia nak tengok skor lain-lain kot. Seriously, masa aku bangun sebelum game tadi, aku terkejut. Pasal Arne Slot drop anak emas dia, Cody Gakpo. Dia startkan Florian Wirtz. Aku rasa dia dengarlah rintihan fans. Or maybe dia dengarlah suara aku ni. Kalau kau tanya aku, ini line up yang aku nak this season. Akhirnya aku dapat tengok juga. Secara jujurnya, I have nothing but praises for the team. Semua orang main bagus pagi tadi. Dan Arne Slot got it right this time. Kalau tak pasalkan Tibo, aku rasa kita dah menang 3-4-0 dah. Dia ni selalunya kalau main dengan kita je, memang dia perform. Mantap. What a game Flo had. Dia berlari non-stop. Dia create 5 chances in the first half saja. 5 recoveries and also 100% tackles won. 100% tau. Walaupun Mamat ni masuk last minutes of the game, tapi kita tak gerun. Pasal kita ada the best right back in the world, Conor Bradley. What a game he had. Aku rasa Vini tak balik rumah semalam. 7 recoveries, 100% tackles, 100% recoveries. Who needs that guy when we have the best right back in the world? And of course, not to forget McAllister. What a goal. He's back. Up next, Man City away. Korang rasa macam mana? Boleh ke kita menang dengan City? Apa hal, kita enjoy kemenangan ini. Kita tengok je lah.